centar, za razliku od hale sportova ili ovih klasičnih rock'n'roll koncerata, je specifičan po tome što je prvo, ljudi su malo daleko i sjede. I moramo ozbiljno jače ih stisnuti da ih opustimo, da ih dignemo i da ih rasplećemo. Do sad je uspjevalo, mislim da će i ovog puta uspjeti. Očekujem super koncert, dobru zabavu, očekujem da super proslavimo ovih 40 godina. Uzbuđen sam kao i svi drugi, ali se veselim koncertu i kad krenemo svirati, onda ću biti jako puštan. Da, zanimljiv je ovaj format u smislu da čovjek mora obje polovice mozga upotrijebiti. Znači lijeva je za akustiku, desna je za elektriku. Onda kad se to izmiješa, onda si u problemima. Ne, šalim se, a mislim, dosta smo mi na programe radili i jedno i drugo, pa se nekako to onda točiš kao zamisliš si kak je koncert, jedan koncert drugi, pa se nekako može to iskombinirati. Biće zanimljivo i danas i sutra. Očekivanje da će biti fantastičan koncert, scenografija je sjajna, bend je spreman, rođendansko slavlje počinje večeras, nastavlja se sutra, sve pod kontrolom, vjerujemo da će biti kao uvijek u Sava centru. Koliko je bilo tebi kao organizatoru komplicirano složiti ovak jedan koncert baš za prilično 40 godina, malo posebno, malo je drugačije, pritisak je veći. Pa jeste svakako, zato što je to nešto što niko do sad nije radio, evo, Gosaki Rakimovski to može da potvrdi, niko nije radio ovako dve koncepcije različite, u 2 dana, u dva različita prostora, zahtevno, komplikovano, objasniti ljudima da shvate koja je cela priča i poenta ovog večeras i sutra u hali sportova, ali odradili smo maksimalno i sa strane benda i izvođača da to bude sve na vrhunskom nivou. Najbolje kao i uvek, obožavamo parni valje. Pa očekujem dobru zabavu. Očekujem jednu dobru zabavu. Jednu dobru zabavu. Jeste, jednu dobru zabavu. A koliko dugo slušate parni valje? Pa eto, da kažem, od kad sam se rodila. Složen, tako da nema puno posla za nas. Dobri su aranžmani, dobro su sve napravili, tako da u principu nemamo neki jako iskreno zahtjevan osim uživati i Zajedno s publikom. To mi je bilo sljedeće pitanje, je li vam gušt raditi ovakve stvari, vam to draže ili vam je draže možda raditi neke klasične koncerte? Ovo je više opušteno, ne? Ne može se usporediti. Nije uopće to drugi posao. Ovo je suprugin prvi koncert, Parnog valjka, a meni drugi, ja sam kao tinejdžer u Staroj Pazovi su bili, to je bilo mnogo davno. Dobro. Neprevaziđeni. Vrh. Znači, zadovoljni ste. Sve najbitnije. Sve najbolje. Odlično. Divno. Perfektno. Super je bilo, zaista. Dobro je bilo, zadovoljni ste. Bilo lijepo. Sjajno. Odlično, kao i ovo.